kad je se čovjek uzdigao iznad strahova svojih pomoću agresije, ona mu je pomogla da se uzdigne na viši nivo, ali ako vi preterate sa tom gordošću, visokim mišljenjem o sebi, onda je to više sputavajuće delo. To je ta moć za vlašću koja se iskazuje najviše kod političara i tako dalje. Znači, zapravo čoveku tom obije o glavu, jel te narodski rečeno? Jasno, tomu se obija o glavu i tekako, i ti ljudi uglavnom imaju problema sa srcem, jetrovi, šlogom, infarkt. To što se tiče zdravstvenih problema, ali pre ili kasnije, znate šta, u jogi, u Patanđalijevi Yoga Sutri stoji jedna izreka, Prakriti je tu samo zarad Puruše. U prevodu znači kreacija je tu samo zarad razvoja naše svesti, kako bih rekao. Tako da se ono što nam se dešava, onaj čovjek koji zabrazdi i suviše u konkretnom slučaju gordosti, znači u tom nekom osjećaju da je iznad drugih, to se plaća. Mislim, to se plaća i na individualnom planu, to se plaća i na kolektivnom planu. Mi smo mislili da smo nebeski narod, vidite kako plaćamo. Izraelci koji koliko god imali Nobelovaca i Jevreja, tako, koji su zaista poseban narod, ali taj osjećaj posebnosti, nadarenosti i uzvišenosti ih je koštao jako puno prema Lazarevu, stradanja u Drugom svjetskom ratu i tako dalje.